Ini sini TWF Asabani 5th Foundation de 6 tarik June kai obosong tini 17 backward jala jonmo joi nogo ningai jong o jaga noi auditorium hall abono tini celebrate khainyan thangai tongo tini bisingo tini borom gunang MLA borom gunang sudi koloi khai sobaijak ei otro elakani tini former EM rok khai sobaijak befitting manner jong program khai thangtongo tini TWF ni president botongo kaham khaye naithokle tini khainyan bari taitolai Oke, bos jaga biang area ni thaya. O jaga sini motamoti 17 backward jala jonmo nogoro 20 ta bisi dong. Ega 20 ta bisi ni golagati 17 golagati khomjagu ai ni bo sapai o jaga. Ega ni khoyer puni bo tongo 12 taka jala ni tongo. Aba ikhlaye 4 ta assembly constituency ni kita kena jage 20 ta BC এবং 17 backward jala DTDC ni constituency obon ini nobo tini celebrate kajak tini nograi to tini kobang ma guest khaina ni ko ngai tabu at present sopai tini borom gana MLA 12 taka jala ni tini borom gana sudi kolai honorable MLA bo sopai ja druk bri ro joto no khai tongo abono karei tini TF ni protinidhi ro khai sopai ja তারপরে নিনি TWF ni protinidhi ro khai sopai ja প্রায় almost 70-80% gas oxygen khai sopai ja just abono je bisingo habai tin program bo jengmai tini ang belekeno khaka hamya paro jotono tini sara triprani tini joto TWF ro no tini bubag rano khulmo ya farmani bisingti borno bang belekam khaka hamya paro tei tini jara tipramo thang tongnai जोंके 3 in 1 আসলে যারা টিপ্রামথা TWF OITF যত তংনাই রনো দিনিনি সালত বেলেখানা খাকাহা दै जबनि चिबा याफारो बसकां सालो जों दैबो थानसा खायै आगोगै थांलायनाय जिनि जे मानथाय सफ्टायरनि बागै जे मुभमेन्ट खालाय दंमोन आबनो मानयासा जों ओ जागा साख्रि सामख्लायनाय महाराजाना लगिरनाय थानसाखै दंलायनाय अबनो मेसेज होनानै जों खालामबाय